nga ba? Sa kuan man ko sa katong Farmville 2 ba? Farmville 2. Ako katong 1. Lamang minahal Ay, buwise. kita. Oy, Loyal! What's up, man? Thank you sa pag-share. Grabe. Oo, nani ko nani? Shadow Pantan. Uy, niwala lagi to. Nindot piya itong ganda ha. Skip, ba't yung makapiright po? Noble. Nakamute ng pan ako. Ay, makapiright pa lang ko. Kurang araw pa siya. Masingan? Masingan? Minahal na kita. Bro, magkita, beb. Joke lang, beb. Sana all. Na po yung free bundle eh. Katong siguro na rubber chicken nga pan. Lahi na po, lahi na po. Kaon sa ko eh. Gutom ko. Sige. Ay, emblem. Okay. Ano pa? Ano? Hindot na dulawan, hindot kaayo na guys. As in good guys. You have no idea what you're asking. Hello, Ro. Hello, Florence. Hello, Hindi ka siya Conrad. game ba eh. Thank you, Conrad, sa pag-share. Hello, bye. Enjoy gaming. Hello, Shout out to live. you. Hey, what's up, Brox DX from YouTube? What's up, man? Welcome sa na guys. welcome sa YouTube live, man. Stay strong sa mga mo stay. Kaya you're gonna witness a very intense game. Char lang. Yun ka na yung game, guys. Kasi kung Rembrandt, what the heck. Ikaw na join ako, Kim. Wait. Quarantine gaming. What's up, James? Masa na nga doon ya? Call of Duty Warzone, guys. Call of Duty Warzone. Pip, pip, pip. Ang sabi na ang drep. Nano ko, Dre? Si Pilimon. Si Pilimon. Ito mga tagaling ba? Mga Amerikano mong guro to. I can speak English. Ala, Thank you, Honey gibalik nilang Bunch. Thank you sa BR3 pag-share. use, Andre, boy. what's up? Ha? Gibalik nilang BR3 use. Trios lang ta. 3 use lang ta. Mainstream ra kayo ang squad. Dapat upat gud ta. Or Isod tulo. kayang squad eh. Pero nakadaog na Ikaw ta na, Dab? sa squad. Han? Ikaw to? Saan sa man? Ana? Ana. Ay, Andre, thank you sa pag-share. Oh, ano naman? OG ka? Chaser call. Pero grabe ka intense siya nga game. As in. Mo-game It's a very intense of the game in the Jason. Prangali. Feeling ako dagan ni reklamo kay sa random magdugay kay maka-queue. Squad ba? Bitaw, dugay gud eh. Dugay kayo. Ayan na naman si Lee sa 1,000 stars. Good morning, Kuya Kim. Enjoy gaming with Kuya Jason. Sabay ra ko po, nagahod na ko para dili pa buhat. Alright. Oy, ali na, dula ta. Tapos wala dyan yung problema ng mga pabuhat. Wa jud may problema na bay. Mo jud, as long as malingaw ta bay. My God, thank you sa stars, 1,000 stars. Ala ko, wala din ako na-edit akong overlay sa stars sa sender. Top stars. Tama na yung edit na. Ngi, sumunoy. Pabor ka na si Lee kung nasa diri kay one man na siya. Merkaw na siya, Merkaw. Lagi, ali, dula ta. I-edit pa din. Paspos niyo sensitivity. DPI nimo sa Ross. Yung may damage siya yung 3-5 na yun. SMG pa. Wala, kung sensitivity ni balik. What the heck? Damn it! Wait. Oh my God. Paragon. Wait till it's over, mate. You're going to the Lolo, gigit. Lolo, ah! Let's go. TP na lang tikali. Ayan, TP.
Hello, Chris Derpin. Idol, good morning, man. Good luck, thanks, bomb. What the heck? Saan na sila? Ah, sa match. Good luck, guys. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Bro, come on. Bro, come on. Sensei Merkaba. Hey Chris, thank you for the share, bro. Pagaw man lang. Eliminate all targets in the AO. Scavenger, Located a supply box. but Secure I'm that gonna get. position. Ah, Rambo Be mode. advised, enemy team is tracking your Alright, location. come on, let's go. Kani ko gana ni for A1. Di ko gana kuan machine gun kay gamay damage sa body. Contract updated. End state. New objective Oh, nana po identified. ni end state na di ni mo ganahan so no nadugay kayong ADS. Lagi? No, manggigil ka ba? Ano siya sa taas? Objective located. Son, Aba na MP5 SMG. son. Oh, nice. Ang singad. Admiral ka ba? What? The cover up. Na, threat. Level 3 ka ha. Nara sa Kotobangan, southwest. Oh, boss. Ah, sayang ay. SMG versus rifle. No, semi din hindi ay. Kaya Kim. Survive to earn your freedom. Kalimot ko. The fight's on. Sabi Get yourself sorted. You're up next. Asa tong? Listen Asa up, tong kuan soldier. SMG Win na here kitan? and you return to the front line. nasa But ubos. if you lose, Oh, nato second floor. Sort them out or catch them. Go back to the Ba? front line. You've earned it. Parang nag-time machine lang. Oh. Napatay niya po, so nakakuha to siya kwarta. Asa kong... Naray. Bala, need ka? Okay Ano? na. Asa na? Ah, Tuten na. okay. Okay. Scavenger pa ta? Napaka-armor. Napa. Anything you need, go see that vendor. Body armor here. Manglot sa DI From kuya yung murag simple. lo. Yes, mura si Gross. Mura si Gross CM. Battle Royale ni siya, guys. Malipay ko guys kung everyday na ako ibadungag na ako sa ka-viewer ani nga game. Lagi. Kana bita mo demand nga kuya pag Call of Duty na lang kuya. Prob. Supply box identified. Come on, na, di ko ba? Now. No problem. Kalami na ako minahon na ang request mo Call of Duty. Contract updated. New objective identified. Shield game mo. You've got a loadout drop inbound. Okay. Loadout. Nice! Uy, kagamit ko sa kuwang katong kompleto na balat sana ba? Pero, Palit o Max, palit o UAV. Ngitag UAV. yes, boss! Nana ko UAV. Okay. Medyo paspas na sila. Losing ground. Max ammo. Napay ammo. Paspas kayo? Oo. Up, down. Uy, ganun ko sa kayong 4A1 na nga ni nabuild lagi. Paspas og ATS tapos pang long range. What?
Neil, palit og Sudan. Sige, bye. Stephen John, what's up? Tiga tigam. Napi armor dito. Ay! Mas dami pa na kuya, wala FPS tira. Mojud. Ethan, what's up? Go, ano to? Gira sila dito. Next objective located. All supply boxes found. Solid work. Bounty. Monty? Konta ne? Promis, s'il vous plaît. Balik ka. Si Rico ilan niya? Ah, okay. Yeah. Was just trying my gun, bro. Nasha yung mic game. Nasha yung mic game mo. Backup target is up. Let's get it done. Sa bounty. Survive ta? So survive ta? Kulang ko. Good copy. Ang self-revive kay 4K, no? 4-5. I take care of it. I'll take care of it. Kaya Jason mag-gross ka? Humana ako gross ganyan guys, 3 hours. Yes sir. Nakalantaw po ka kay Thin Lots. Oh, ganalantaw na ko yung live stream bay. Si Thin o si Stone Mountain. Ano ko bili ba ng tende? Naman nata ni sila sa building. Sa building. Daray. I see movement. Dara, nangambak. I see movement. Igas building, igas Contact. building. Nangambak sila. Nice. Left side sila. Pushing ko. Yo, what the heck? UAV ko. Request recon flyover. Be advised. Friendly Yeah. precision. Here. Putting a airstrike. Nice shot, bro. Got movement. Yeah, see them. Making a move. Laina, gid eh. Di pa mag-rifle. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. System deployed. Yeah, you can see that now. Enemy down. That guy's broke. Yep, That guy's broke. Nice, bro. Take the pain. You're fine. Oh? Ay, buntag, Reggie! Lapit ko laban, Dra. Yellow mark. Ano ba? Cluster. Di pa looted rin yan. Grabe ka, kurog ka nga SMG? Kanya akong gidala nga SMG ba? Kurog ka siya ba? Hello, Jane. Thank you for the stars, 150 stars. Can you be mine? I have a girlfriend. I have a fiancé. You be mine! Hold up, Yeah, drop good headed shots, your way. bro. Yeah, okay. Alright, so... Got movement. May kalaban? May kalaban? No. Yeah, two daw, two. Yep, Gas is snipering. closing in. Relocate to the safe zone. Enemies over there. Damage. I down him. Pushing. Allied Cluster strike. inbound. Pushing ko. I'm pushing left. You go right. See them? Okay. Nice. Fuck. Where is he? Ubus game. Okay, I've got you. Revive na ko siya. Ako na balan. May kalaban sa likod. Taking fire.
I've got you. What the heck? Nasa I likod downed, I downed the guy who downed you. Katungga Patay. hukas. Na-finish ako to sa ubos. Katungga hukas. Alright, so the guy who downed you is already dead. So I think this is the last guy over here in this house. He went inside that house. Enemies over there. He went backside where we came from. He's there. I think he's running towards that over there, I guess. Moving. I think. Yeah, he's there. Blue This mark. way, moving. Nah, he's far away. He's going north. If you're outside the zone, better get moving. Yeah, just trade up on that blue mark. Ayun na yun. Yeah, I see movement. yeah, okay. Asa Kim? Moving. I see movement. Yeah, red mark. Moving to the zone. Yeah, let's go to the buy station, bro. You can get yourself first. Oh, diba guys? Grabe kami English, diba guys? He's running. Yeah, yeah, we need to buy that, bro. We have a lot of money. still alive? What the heck? Ade Kim. Yeah, goes. Alright, you pop one UAV and I'll pop two, okay? Just go ahead and pop one. Yeah. Alright, thanks. Friendly UAV overhead. UAV entering the AO. Yeah, that guy's alone. This way. That guy's I'm gonna alone, get bro. I'm gonna get my loadout first. Wait a minute. Yeah, hold up. Yeah. I'm getting my other loadout. Hold up. Ooh, heli. Careful. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. He's near you, bro. Coming. One there. Broken. Target Oh, he's down. down. Yeah, it was last hit. Nice. Broken. Nice one. I'm popping UAV. Friendly UAV overhead. Does anyone need this? Anything you need, go see that vendor. Yeah, the Deagle. Nice. Dililigin ako siya madunggan. Mo audio siguro na ako. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Got people in that buy station. I think those guys are the heli guys. Naka-enable man. Tingin siguro sa settings. Naka-speaker something. Bro, I'd say we go to the zone right now. Yeah, let's go to the zone. Yeah. These Pero guys are madunggan not ko worth. yung game na. May story ako. Oh. Yo, Prince! What's up, man? Try ko na World War Z multiplayer online. Wala po ko ka-download, pero na ako yung World War Z. Yeah. I think that's a good idea. Dapat ibalik na ko ang close range siya kayo ang build sa kong kuan, P90. Dapat ibalik na ko ang kuan ni. Ang singa na. Pero grabe siya mo ideas, oh. Gas is moving. I'm buying UAV again. Oh, good here. Someone's coming. Armor's over here. Oy, Mark! Kalaban likod. Asa? Direction east. Asa man? I see movement. On the truck. On the truck? Yeah. Or the jeep? I think. Yep. Asa the pit cam?
No visual, no visual. We need a driver. Dara niya. Mm. Friendly UAV overhead. There you go. Solo, solo. You run. Solid copy. Yeah, you run, man. Yeah. You're on far, bro. This way, moving. On my way. Tagged in, broke armor. Yeah. So low, bro. Not down, I know, right? Did you hit the guy that is the Hey, what's up, shirtless guy Stephen, or John? the green guy? Enemy UAV overhead. Oh yeah. Enemy vehicle. Enemy. Anong din ako siya madunggan? Mark out. Moving. Audio daw Kim niya, incoming volume. Funny name. Yo, this guy. Oh shit. Gas is moving in. New safe zone located. Yeah, you might get the what? No, it's okay. It's okay. Let's go, let's go, let's go. You have UAV, right? No, not yet, not yet. Oh, dagan na sa open, Kim. Unsay gusto din mo may tabo, Kim? Unsa na nga duwa? Warzone, guys. Call of Duty Warzone. If we go to left side, it's better. What do you mean left side? I Where? see movement. Open mo ka na. May tao na to. Tao? This way, moving. What do you think, bro? Where do we go? Mark some gear. Gas is inbound. Enemy UAV overhead. I mean, we can take that building. You can pop UAV and then we can go in, I guess. Go there. Wow, okay na eh. Kunog na ka na yan. Dili. Yeah. I think this place is clear, bro. No. Does anyone need this? Yeah, they're on the next. Yeah, I think we're good here. Yeah. I think we're good here, bro. Yeah, we're good here. Moving. Anain. Oh, nice. Tara. Ako mag-asang Money Mars. Tara. Asa? Ping? I see movement. Yeah. Gas is closing. Get to the new safe zone. FMJ. No. Loadout drop headed your way. Did you down him? Wow, nice. Nice. There are 24 Oh, enemies nice. still out there. Movies. Kill 'em all. Movies. Zone. Mark out. Moving. Zone. What the heck? Perfect, I'll take it. Yeah, we need to run. Kasi ngalan ni mo. What's your name, man? Korean mo na imong name. Son. Oh, what the heck? Thank you for the stars. Oh god. Thank you for the 500 stars. Oh yeah. We don't have smoke, bro. Ground. Yeah, you need to revive.
Yeah, we need to drive that car right now. Pop get the shields, car, bro. bro. Pop shields. What's next? Enemy UAV overhead. Yeah, we'll go there. Yeah. I'll take the wheel. Someone take the wheel. Enemy UAV overhead. Let's go, bro. Popping UAVs. Alright. Huh? Yo, oh my god. Thank you for the 500 stars. Hey. What's your name? Ano pangalan mo? What's your name? I'll take I'll the take wheel. passenger. Yo, bro, where should we go, bro? I don't know where we go, bro. I think this is a bad idea. We need to go somewhere high ground, I guess, bro. Or I don't know. Wait for the zone. Alright. Up to you, bro. Up to you, bro. How about on my I mark? think On my this mark. How about that? I think we're good here. Are you good here? Okay na guro ta dre game. Alright. To the left. Keep the Going this way. pressure on. Laban dira. Asa nang gatira? Tara. Moving up. Got gas moving in. Feeling na connect kalaban sa ubos. I see one. Alright. 3 squads game. It's 3 versus 3. Oh, what the heck? Game. Focus. Nani. Okay, I've got you. Oh, ito ko nakita. Oh my god, gascope ako dito. Drop point for your team. Solid, You'll lead ba? them in. Enemy missiles and airstrike. Take command. Isa nga duwa, Julie. Kuha siya Call of Duty Warzone. Bring home the win. Na may earcon. Earcon? One versus 3 kan. Mali sa gibuhat na to eh. 5 remaining. Siya nga to eh. Sa'yo yung gibuhat, Kim, kay na-expose. Expose siya sa open na to Wala sa sa siya Picas. na-push dito. Lagi? Na-push mo ko siya dito. Dapat iyahan na lang kipaaway itong kalaban. Yep. That's okay. Kira to. Okay. At least we made it that far. Wait lang, what Go, happened? guys! Why is it? Kaya nga to eh. Ha? Hey, Salamat, thank you Kuya for the Steve. stars, Jane. For the Kasi total nga, of 50 naniusap. stars. Wait, I don't know your name. Who's this person? Nainisan ako 500 stars. And support siya. Chinese character, Chinese ba ni or Japanese character yung name. And girl ang yung picture. Saan siya? Oy, whoever you are. Thank you so much for the 500 stars. Blab blab blab. Gan si Tato. 500 stars, Maglisod kog daw gato son. Yung ato, open tapos King scope ko sa layo, Kim. I thought nga makuha na ako to. Kinsa man ni siya, bay? Garigor na akong utok kung kinsa ni siya. Supporter badge na ko siya, bay. Ano ba? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Kanina raga Warzone. First game na mo, Riz. May pa magduon na Takim. may pa. Kaya makafocus pa Takim. But I'm gonna think of someone who has a Jane on their name. Ah, my girlfriend. Sheila Jane. Hindi na siya. Yes.
Sure eh. Pinawag sila copy na siya. And also, thank you for the another 25 stars. What the heck? Wow, come to me! Ah! I'm moving. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Okay lang na iya? Kisap may ngani mo! Sample na dyan. I know who you are. Wait lang, hindi nga na niya. Gisapot ako. Ay, Clint dyan! Good mo. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Kila Jim. Gas is closing on your position. Suggest you Sila get ko, moving. be. Sila ko, be. One of these. Wala ko. That's kill. Yeah. Uy! What the heck? Nang-drop lagi ko. Soon? Ilan. Sila sa burger badge soon. Your primary objective is to kill 100. them all. Kapit. Ayaw lang dude kasi tuko. It's a good. It's a good game ah. Team na kay kalaban. Parang kaugalingan. Good na, Adjud. Kasi mukhang line na. Shout out idea. Sam na. Bukod kilo kinsa. Sa. Ay, wait. Familiar imong name. Rosemary Alag. Familiar ba? Napaliw ko. Nabot na? Ay, salamat. Nabot na? Gasod. Ha? Kaya ba na ako kabre ang portahan? Uy, galag ko. Kim, chill lang Kim. Magkaroon ko ning... Magkaroon ko ning lihok. Galag lagi ka! Moving. Familiar yan eh. Labi yan ni Bunch. Gamit pa ko dami yan. Ganahan kayo sa decoy grenade Supply ba? box located. Move to secure. Share Di ko ba lang. dunggan imuhang footstep? Oh, ganahan kayo ba eh? Kamus rush ka? Labay kag decoy? Samo ka siya ba eh? Like, oh my god. Samo kay siya. Yes. Uy, uy. Buwang, gahi ako na ng glass. Fiberglass na? Objectives updated. Move to the next Hop, nakoy location. recon drone, nakoy RPG. Ha? You want a piece of my panggaldo ha? Muna yan, di ko grenade. Kita ka siya level sa kanang kinanglan. Pa-upgrade. Ma-upgrade na decoy? No, I mean sa kanang needed niya nga level para makuha mo siya ba? Magamit mo siya as tactical. Ah, okay. Lamo na sa final zone kapit kay Nay. Muato. Nagamit ka na ba eh? Samo ka na ba? Muato ang kalaban na to. Lobito Kim, no Kim? Objectives Nindot lagi updated. ng Move to the idea, next Kim. location. Hindi ko'y grenade ta sa final zone. Try na na to Kim. Sige. Nakapataw ni Kim ha? Pwede ta magkuhan Kim. Grabe, salamat dito kayo sa 500 stars bitong. Grabe, daganan ako stars nga stream. Ano mo guys? Kasi nakaon ni tanan. Bitang duha son na dagapos ko. Dagon kay og stars nga stream ba. Buang naman nga stream eh. Ano yung kailangan guys? Masayaw ko para ninyo guys. Grabe na gini guys. Hindi ko na mapipigilan. Sayaw na di ko na For me, s'il vous mapipigilan. plaît. For me, sigo play. Sigo play.
Sa isipan ko. Kaning oceanographer ba? Di ko ganahan na nga sniper ba eh? Dugay kayang EDS. Oh, nanari ka? Tingog Dugay ka kayo dito. DS. Oh, dugay kayo. Oh! Muna, musiga pa imong mata. Ikaw ang siyang gumugulo. Gala. Di walang alam. Kuha na ko ang Nay, gas kuan, mask. nay, bounty sa dool. Going this way. Anybody need one of these? Kuha saan ako to? Wala, asan na to? Wala lagi to. Nadre, kani mo siguro? Kani mo siguro nga building Kim? Nasa second floor corner. Ay ngano, kuha. Kinahanglan dita mo switch og EOD Kim, dili tang mag cold blooded, mag EOD ta. Okay. Yo, Seidel Madum. Pa-shout out sa TP Brotherhoods. Bye. Salamat sa 50 stars. TP Brotherhoods. Saan sa clan na ninyo, bay? TP. I'll take Mga passenger. kwan. Total Pogi. Right. Totally Pogi. So nakadepende jud ya kung mag-sniper ko to dapat advance Pinoy. Right. Angay. Okay, wala ko diya. Musaka ko. Bounty target is up. Let's get it done. Oh, nice. Munition box eh. Nako ammunition Kuha pod. Nako ammunition pod. Na naman ko munition. Puno naman kay kog bala. O puno na jud kay ko as in. Punong-puno na ako. Napay balot dre. Sheila Jane. Nasi Sheila Jane. Come on. Hi Sheila Jane. No. Shock. Ano, 3 stars. Headed your way. Hey guys. Hi Jane. Bawaan na ako. Ano 153? Ha? Son, kuha na son, ako UAV. Ngano karis? Dagan si kay stars ron, promise guys. Amot na mo, hangad na lang ko sa langit guys. Ang stars gana sa kong nawing. Salamat guys. Son, nakay kuan son. At dahil Pang dyan, three. mag-end na ako ng stranger lang. Ano sa Kim? Nakay pang 3. Wala Kim. Kana Kill precision streak. strike. Tawagan na Kim. Kill streak ba? KS tawagan na. KS. Pila gani UAV? May UAV ko? Request recon flyover. Then another UAV na po ko ni palit po ko. Clear mo na tong palibot. UAV ta! Bago na ako nag-UAV. UAV ka. Friendly UAV overhead. Oh, araw. Gamitan niyo. May UAV na po ko. Pwede ra. Now, I need radar. never. Send recon. UAV entering the AO. Be advised, Nahang kita UAV to. is being Wala matay overfueled. sausawan ni nila oh. RTB for resupply. Gakar sila Kim. Uy, Yeah, ko na going this way. What the heck? Siya nga wala ko nakakonda, Joker. Ano po ang Kim ga sniper ko ug RPG. Okay ra ni. Somebody drive. Be advised, UAV is Kaya being na. overfueled. RTB for resupply. Ayaw lang guro eh. Batian nga combo eh. Ali na. Dai nice sniper ug RPG. Na kay munaga na sila. Ang zone no, padulong na. 5 ang pinakagamay guro mo ba? Found a vendor. Get you supplies. Mag-send ko 1 million stars char. Alright guys, relax na mo guys and let's watch the game. Nindot ka na nga game guys, promise. This is Call of Duty Warzone. Right. Nakoy drone Kim, so we can drone on them and then after that we can push. Draw na na. After ni ka na mira mo, join ka next game. Nakapalit na kag ticket. Kinahanglan wag ticket para maka-join. Char lang. Gets kas kung joke. Swimming sa tadariso no? Asa makita ang inventory? May swimming pool dere. Need ka ni Kim. There's a sniper Time rifle expired. We here. lost the Silencer na. target. Para na lang Oh, gamiton. silencer ba na? Kasi pa nga. Ay wala man. Naon ako. Wala silencer. Wala. 15 skull sniper, dili siya silence. Oh, daray.
Talking about crate. Got gas inbound. Ilata ning usbo ng nawing sa decoy grenade, no? Mura siya frag boy. Makalagot. Yeah, I'm gonna get that. Oh, ba son? Oh boy. Oh, lagi son. Lagi ba? Lagi ah. Asa makita ang inventory na ko nadawat nga XP token. Nana sa lobby yung XP token. Shuheku. May nanira dito na I see pita. movement. Yup, need to move to zone. What's up, idol? Nakailang victory ng wakwak. Hindi, ano pa lang, second game pa lang namin to. Join ako guys, victory na yan. Wow. Wow, sana all. Woo games! Hintayin niyo ako. Ako ang uubos sa kalaban. Si Mira daw yung ubos ng kalaban, guys. Tignan natin. Tingnan niyo. Malaki mo. Anything you need to go see that zone. Kulang man. Kabot? Napatry na. Go. Move to secure. Grabe ka, nag-Rico, no? I need radar. Send recon. UAV entering the AO. Ay, para self-revive. Bantong ano, UAV ko. Lagi. Oh, ha? Sigita. Contract updated. Ades ka, blota sa kalaban, Nadre. This way. Og Nadre. Somebody drive. Mark out. Moving. Nine Tara na. Senog stars? Moving na ta sa zone, Lods. Next Mag-motor ta, Lods. Sama, Lods. Be advised, UAV Murag layo gid ang zone, Lods. RTB for Sige, resupply. Lods. Nagluran Yo, ko, what the Lods. heck's going on? Naiga. Okay. Wala ko'y alerts. Ani nga. I'm Oh my driving. god. On Wait email. lang, guys, ah. We have new supporters on the stream. Ikaw drive. I'll ride for Let's cover. go. Ikaw na bahala sa kinabuhi, Lods, ha? East Lods! Drive natin to Lods! Tara, Lods! Woo! UAV ako, Lods. Gusto mo? Pwede Lods. UAV ko na, Lods, sa Lods. Ayan na, Lods. UAV entering the AO. Yan, Lods. May nakikita na tayong kalaban, Lods. Okay, okay. Ang galing mo Lods, mag-drive, hindi mo Lods. Lods! Nakunod sa ni Lods! What the heck? objective. Scrub the contract. Lods! Dagan na- Sakit, Lods! Lods, may truck dito, Lods, oh. Doon naman, ayun na. Doon na kita, Kim. Ayun na, Kim. Okay, Lods. Okay, Lods. Copy, Lods. Be Oh, advised, diba? UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ha? Ah! Lods, punta tayo dyan, Lods. Lods, punta tayo dyan, Lods. Okay, Lods. Ilan gusto mo, Lods? 100 Lods? 200 Lods? Isa, Lods. Isa, Lods lang. Giga 99, surf. Giga surf, 99. Joke yan, Lods. Tingnan na. Wait lang, Lods. May landmine ako, Lods. Para kung may dadaan, Lods. Patay, Lods. Oh, wins. Tingnan na ako. Okay, Lods. Okay. Lods, may pa, Lods. Natay trophy system. Ammunition yung sa akin, Lods. Lagi nalimot ko ginanglan mo dito trophy system. Going this way. Yati silang. Uy! Supporter. I'll drive. May kalaban? You got gas inbound. Safe Oh, zone Lods. located. Natry. Ay! Uy! Ikaw nakapatay sa kanya, Lods? Ako napatay, Lods. Ako napatay kanya, Lods. What the heck, Lods? Lods, ba't di kita makita, Lods? Nakako dali, Lods. Ikaw nakapatay sa kanya, Lods? Ako lagi. Magic, Lods? Tumuyok siya, Lods. Pula-pula lagi to yung footsteps. Tracker lang. Nga tracker. Me too. Oh. That's why I Ano, can't wala track na mo you kaso with all madagan my na heart. kalaban mo. Lods, pasok na tayo sa zone, Lods. Baka Lods, may mamatay ng sniper, Lods. Ha? Namatay Lods. Coming na yung zone, Lods. Idol. Ayoko mamatay ka, Idol.
Okims, Lods. Okims. Dito tayo punta siguro, Lods. No choice, Lods. Be Kasi advised, tatakbo. friendly precision Or, airstrike inbound. Lods, snipe ako, Lods! What the heck? Lods! Kunin ko na lang tong car, Lods. Wait lang, Lods, ha. Patay ko Lods! na Aray ko, Lods! Diba? Dalawa, Lods! Woo! Dumadagan ako, Lods. What the heck? Lods, gulag pa ako, Lods. If you survive, you earn Okay, your Lods. freedom. Gumulag ka dyan. Wala. Ruby, good. Nasa labas lang sila, Lods. Naglulod sila, Lods. Napatay tayo, Lods. Puta ako ng kalabahan na ba? Ang nakapatay sa akin, Lods. Hindi naman cheater, Lods. Ah. Lods! Walang hiya, Lods! Dili. Console. Oh. Graphics. Lagi. Oh, na-flashbang niya ako, Lods. Kaso, napatay ko siya, Lods. Lods, saan tayo magta-drop, Lods? Abot, magulat. Unsay zone karon? Your teammates done in. Lods, maghihintay ako sa loadout, Lods. Tapos kunin natin, Lods. You're all that's left. Get it done. Huh? Lods, ba't ka namatay, Lods? Lods, iniwan mo ako, Lods. Napatas me! Alam ko na anong gagawin ko dito, Lods. Rosa mong PC ba? Logo lang siya taman. Na, bay, Joma. Wala dyan ko idea, bay. Ethan John from Davao. What's up, man? Elmer, Jorge! What the heck? Zone 5 ba? Dugaya pa sa Zone 5 eh. Bilang, Lods. Alam ko, looted na yan lahat, Lods eh. Alam ko na anong gagawin ko, Lods, para di nila ako makita, Lods. Kita ang gana ako. Wala ba kay Go Perk? Wala kay Ghost. Okay lang, Lods. Uy, may... Nasa ubos ni mo. Kipat. Ang pistola ba? Diba? Kitaan ka. Lods! Makaswerte ako dito, Lods, ha. Don't relocate. Machine gun. Kamangon, di ba? Huwag ka lang maingay, Ikaw Lods. mag-machine gun? Lang, ano? QBU man eh. Ay, QBU. It's now or never, Kim. Yan mo sa lungon. Kaya kuha pa sila. Wala na yan, Lods. Dapat tied yung gulag. Oo nga napatay ko siya pero hindi niya ako napatay. Kim ko dapat tayo mo gipatay, Kim, para ako ang kwarta. Sumayo tag napatay to nimo. Am ka. Nanay tao daw, uy, ubis ka na. Okay lang, Lods. At least we died together, Lods. Okay, nawing loads. Wala kalaban, Lods, ah. Imong nawing loads. Lods, tignan mo to anong gagawin ko. Oh, Kim's loads. Oh, Kim. Yeah, as always. Ganap ako ng may kalaban na open, Lods. Kasi nito, buo to, Kim. Di ba, Lods? Di ba, Lods? Believe ka na sa akin, Lods? What's next? Lods! Di ko katagog sa'yo. Okay na, Matthew. Lods, ang galing nung ginawa ko doon, Lods. Kita mo yun, Lodi? Lodi, ikaw lang ang pag-asa ng bayan, Lodi. Galing ako sa CR, Lods. Hindi ko masyado nakita, pero good job. Naku, Lods, bakit mo yun ginawa sa akin? Gas is moving in. New safe zone located. Nagpapabilib ako sa'yo, Lods, eh.
Nakay. Lods, eto na naman Lods, another Lods. Nakay, doon iwan na kalaban. Oh Lods, ayan Lods, oh, nagpapatayan sila sa open Lods. Uy, may loadout Lods, pero di ko yan kukunin Lods. Bahala yan dyan Lods. Hindi nag-high ground game. Wala nang high ground Lods. Base ra kayo. Dito na ako Lods ha. Lods. Lods, tignan mo to Lods, tignan mo to Lods, oh. Tignan mo to Lods, oh. Kita mo yun. Game, tama na. Cringe king loads, promise. Okay, baby. Cringe king loads, boy, promise. Okay, Maglagot ko maminaw. Okay, baby. Okay, baby. Hey, baby! Imong mic son kay kuan son kana. Son, ask lang ko. Ding 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 ding. Ito dapat yung ipapaano ko, hindi rifle. Reflex sa imong Discord ang playing. Wala man sa Dili. quarries. Dili. Unless nabag imong disk. Unless gidawaan na jud kaniya. Like unsa nga game kay may mga game nga mabag sa display sa disk. Oo. Kanang gugma, game man na para sa uban. Imong mic son kay kuan na kay son kanang bass kaayo. Ha? Bass ra kayo imong mic ba kanang kusog kay baho. Lawom Hindi kayo. ko akong tingog. Dili lawom siya nga lawom. Gas is inbound. Marking new Ha? safe zone. Lawom nga law? Kasi lawom nga law. Kana ganing murag maminaw kag music niya nasubraan sa baho. Sure eh. Kanang lawom kayo siya ba. Si baho. Kanang murag naulian na Baho. storya da balik. Baho, ikog nawing. Storya da balik. Akong gi-on ang noise suppression sa Discord kanang bago nila. Moto. Oo. Mo to ganina. So, siguro. Less than Aka 10 tong enemies beta nila. remain. O beta nila beta. Ragun. Okay ra ka diya. Yes baby. Yes, baby. Yes, baby. May tinggan na. Hindi ko ba ito makuha? Atog na sina. Gas is inbound. Magpa-refill ng tubig. Shu-hoku! Shu-hoku! Wala pa rin Shu-hoku! update imong Shoot, kuan son. hook, Wala pa na update How dare you to shoot me like that? Sa? wala pa na update imong screen. Sound sa. Ang naka rules of survival Japon. Ako magyapon ako. Ako magud ko nag-update. Okay. Grabe girote. Ha! Ako isang sundalo! Gas is inbound. Marking new Ah, safe zone. malasa po eh. Daga na po. Tara kayo, man. Sige, laser cam. Ay! Sniper! Oh, sila nga. He run! He run. Country man ang he run, di ba? You've got gas moving in. Try mo maglaro ng GTA 5. You were one of 10 remaining. Shaggy to eh. Ayoko mag GTA 5 guys. GTA 5? Ang daming ano dun. Drama dun. Ayoko dun. Ayoko dun. Gusto namin ng giyera guys. Ayaw namin yung mga naglalandian sa GTA 5. Masayo na lang iba eh. Mira, I invite you. Yan na, manager na ako. Okay. Start na siya. Kasi yung kontra na eh. Ay, JC, call it natin sa pag-share. Salamat sa mga nag-share ng ating
stream. ML tayo. Maraga sugod na pato lang net ni Jesus. Nakoy feeling lang. Ito yun. Malang ko feeling. Kaya Discord maraga sugod na. Ansa? Imong net ba maraga sugod na. Kaya imong Discord gasugod na po. May upcoming survival game ka bang i-stream, idol? Hindi ko alam. Pero naglaro kami ng bagong map sa Ark. Tapos sa ano na yon, sa world na yon, nag first person shooter. Nag first person lang kami. Walang third person. Ay hala, isa de. Tapos ang ginawa namin is dapat ko magamit aning akuan. Dito siya pwede. Laing kining ako laing kining P90. Katag igbala. Yanining Bakuwa Sigete Sisine. Yung downside speed. Naku mo siya dungag eh. Try ito na eh. Anyways, yung sa Ark na world na ginawa namin is Valguero siya na map. And then, first person only. And, yung talagang survival siya. Tapos, walang gamma. Talagang paggabi-gabi talaga siya. Hala, na iro. Yes, nakoy iro, Riz. Katuning skin sa kuan kanang 007. Oh. Skin na sa 007 kay Mera. To si Yegor ba? Skin na ni Yegor ba? Chuya. Lago. Siya ka. Pass ron sa kanya yung challenge niya. P90 boys. P90. This is it. Nindot na nga game guys. Kaya tulo na mi. Excuse me. Love. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Mga bu. I'll drive. Get in. Let's go! Angay! Angay! Pati man niya. Dito guys, nagagamit mo siya pang finisher. Lumusan eh. Nagagamit mo pang finisher yung aso. Pakita ko kanina. Tingnan ako baka lag na ako. Enough practice. Time for the real thing. I can feel the Loving such a beautiful Set a drop point for your team, Imagine soldier. Vegeta ako yung ngalan sa Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Nobody gets too much money. Excuse me. That's you. Muna siya akong team song sa uyab yun.
Wow, nahulog ito. Supply box Guys, wala ko'y pusil. What the heck? Wala ko po sila. Isulod na. Asa man? Nasa ubos. Broken kill. Tug da, patay ko. Lugaya mo pusil ginanang ko ano eh. Ya kayo. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Bawsan. There's a fight kicking off. Nadre. Time for a bit of argy-bargy. While you wait, and Maglamok if mo. you find something to throw, feel free to give them that as well. Kablo ka, Kim? Oden, imong pusil, imong kalaban kay Uzi. Right. Alright. Self sorted. You're up next. Napatay na ko usa. Oh, Mary. Listen up, Mo gamit soldier. atong kuan ba? Win here Trophy and you return to strategy the sa front car. line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Oh, may footsteps sa Let's ubos. go sort this. Yep, nasa ubos. Uy! Saktuha siyang bomba, oy. Hit. Okay, man. Your team has the cash. They can pay for your release. Uy, what happened? Parang pusa sa madaling araw. RPG po tamira eh. Way klaro eh. Napoy pin-RPG. Tingala ko na damage man ta. RPG po din sila. Oh, the meta. Grabe guys. RPG is the meta. Parang pusa sa madaling araw. Alright, asang control? Okay. Nasa base, pa doon sa middle. RPG Middle siya base, middle siya base. Right ni mo, right base. Right base gyapon, right middle base. Middle na, tawagan ni mo. Oh, napilit ni Paka! Oh my god. Ay, Louie! Murasya ako guys! What? Murasya ako guys, wala. Failure's a proper Reset teacher. mo na kami doon. Kaya ang pangit ang sim... Ungot ko! Guys, ding ungot ko. God. Okay. Nana. Uy, not Wait, what available. co-op? Wait, na-leave party mo? Naklik ni mong multiplayer. Na-click na ako multiplayer. What the heck? Now let's go to the bugs, because I really haven't seen. I need to restart, boys. Level 37 ako. Ano sa'yo next level sa akong P90? Wala naman siguro. Abot pa ng 50. Ay, mga optic na lang. Optic na lang upuan. Basta, level sa kong M4A1, level 71. Di, optic na lang. Di akong pasabot ang attachment. Optic na lang upuan. Wala mo din magazine eh. Matiya eh. Hindi na siya butangan. So I'm gonna sacrifice a lot of things. Try lang. Ni-join ako ni Paragon. Okay, miss. I don't think maka-join ko ni Kim. Nobody gets to
7 mo. Ah. Dapat kamay mo join ako ba? Because I can't. Gahi ako ng M13. Grabe ka meta sa M13 karon ba? Gamay ra man siguro kay gagamit aning ko. Sige, coba kita. Kanang P90. Ano naman akong display, hindi man mailis. Doon induta ni uy. Ano to? Get kills while your gun is using all attachment slots? Oh. Oh, ninduta sa pula nga P90 uy. Oh my god, unti ka. Pula na P90 asa dapit store? Dili yang skin ba. Sa Tiger. Naman na sa tanang pusil guro, Tiger niya sa second to the last nga Tiger. Situation niya. Tiger asa na kane Tiger. Kana second to the last ang pula ba? Hindot siya tanawon ba? Ngilangan ko. Ako kay Skull. Skull mo gamit. Tiger akong gigamit. Nice bitaw ang Skull na puwa. max. Hindot kayong puwa ba eh? Nobody gets to... Medyo open yung napapanood mo yung laban ng teammate mo sa Gulag tapos may comms kayo sa Discord para sa location ng kalaban niya. Oo nga. OP siya, Jorge, pero lahat naman may ganun. So, lugi kapag yung kasama mo hindi mo talaga kilala or unless yung kasama mo walang mic. Kasi nakakatulong siya, yes, sa Gulag. Pero Gulag din naman yun. Pero kung team nyo hindi namamatay, okay lang. Wala kayong Gulag. Nakatry na ba ito na ba? Iwang mo kabantay. Nakatry tag game nga taga Gulag. Nga nakadaog ta? Murag. Sabi ni Empoy, mag-roast ka na lang Lods. Doon mas madami kang viewers. Wala akong paki sa viewers, Empoy. Dahil gusto ko yung mga viewers na katulad mo. Yung nagsusupport sa iba't ibang game na nilalaro ng streamer. Kasi pag Ross men, madami nga akong viewers sa Ross pero hindi naman ako nag-i-enjoy dun. Ginagawa ko na lang dun is ano na lang, trip na lang kasama yung mga kasama ko. Ganun. Ako na, pangit na kasi yung Ross, boring na yung Ross. Puro na lang bot yung napapatay namin dun. Kung kayo nag-i-enjoy pa kayo sa Ross, sige Ross kayo. Kasi kami hindi na kami nag-i-enjoy dun. Boring na yung game eh. Ang daming problema ng game. Duka man kuno buang. Na! 13 hours mong to, giduka pa ka? Basta maligo. Basta maligo ko son. Ito, good me. Kim, dapat ka mag-exercise na Kim. Kaya na mo, matika akong gigaglawas. Bitoon. Dili lang kamot ay mga exercise ko. Wala Gigaglawas. mo ka-exercise doon. Wala mo. Power Warm up done. Time to kick this off. Buwang mo kasi. Buang mo siya. Highlight! Thank you sa pag-share. Importante malingaw ka ba eh. Kaya yung mag-enjoy ka mag-film up sa mga viewer. Bitaw. Pati siya kayo, maluwa siya bro. Sa iyo na, sige lang ka mo. Monged! Di ba ka mo, mapunta siya po, di ba? Like ganyan guys, gado ako gross. Huwag ko gana. Galuyar ako. Battle Royale. Set a drop Ano na point for nyo, your si team, Jason soldier. mag-gross niya. Maingon siya. Power! Spacebar! Syagitay taniya, syagitay tap, syagitay. Para power, badili no kaon. Dahil na, kung gusto nyo mag-ross guys, mag-ross kayo. Hindi ross yung stream ko ngayon. Tapos na ako mag-ross Dito ako magda-drop. Power. Nakoy burst ha. Okay? Nakoy 4A1 rin, nakoy na loot. May pila eh. So boy nga na ang nakoy kalaban rin bread. Lord, RPG! Ako na. Ay, Mira. Tanawang scavenger, Mira. Ay, magpakamatay man ta diha. Ay. Ako lang kuha.
Paglot to. Ay, ikaw, baholo ko diyo. Kung ano? Lagi. Matiruhan ka diha. Sila ni ka masakitan. Pero karon happy naman ko. Lag ang server, guys. Guys, lag ang server. Yeah. Mamatay ka ko. Tungod aning lag. 220. Kung saan sa mira? 220 yung FPS. Lang ano na? Usay 120. 120. Objective located. Gano na? Ay, di ay. Dilo ni balik ng 60. Ni frame drop na ko. Trophy system Ay, deployed. Yan Yung ang mga gitsin. Love, di mo love. Naka. Butang igdat lab. ulit ako dito. Moving. Okay lang yan, Jorge. Kasi yung mga bata yun, men. Mga bata talaga yung mga makukulit na, Kuya, Roski na lang. Ba't ka naglalaro ng ibang game? Dapat Roski ka na lang. Objective Yan, yung located. mga bata yan, men. Chill ka na Talagang, lang. kailangan mo na lang intindihin. Kasi mga bata yan eh. Wala tayong magagawa. Chill ka na lang, Pops Jorge. Does Baka anyone need ma-stress ka din. Pero salamat sa stars mo, men. 120. 120. May trophy, oh. Dapat kung mag-move, tabay, gadatag trophy. Putang to scar. Diba? Oy, nami champion, nami trophy ka mo wa. Does anyone need this? Mao. Oo, nag-trophy. Wate kalaban ba eh? Nice. Dutay. Okay, ups. Oh, nasa akong M4A1. Ay, mapalit na lang ko kuan. Nakuha na yun. Fights na eh. 60 frames, 66. Press ganun yung map, guys. Broken po ko. Broken ang isa to. Ang isa broken po. Asa na dapita? Pushing son. Tago lang ka, tago. Signal game. Nasa ko to ba? Shielding, wait lang. Damage sila. Yep, wala na sila mga life zone. Diba? Ang kagiro. Sus, naigo sila sa thermite grenade ba? Nagsunog yung itlog. Kita ko, Kim. Yung sunog itlog. Ikaw, ang kiro. I've got an SMG. Oy, kasi ka flashbang. Ako to? Tanaw gani mo sa mapa, di ba? Na-store. Dagan kayo. Oo, so... Lang ulit yung word mo sa castle. Tara. Store, uy! Doghantic store, no? Need one of these. Mag-contract ka na, mag-contract sa to. Oh my god, the store is amazing. Tara. Got gas moving in. Oh my god, ang circles tang dola. Ko pa gina-change ang P90. Luya tong usay na shock ginunta siya. Uy, buang! Bounty target Nasa tulikod. Ayaw na. Ang zone, padulong na ang zone. Kato na usara ka book. 4 minutes to. Kaya pa man na, Kim. 4 minutes pa man, Kim. Na may car. Na to. May, ikaw muna, una mo. Ay. Kato na yung usa na lang ka book. Usa na lang siya. Sige, dito. Whoop! Mira, trio man ni Mira, di ba ni Quartz? Mo gani, duha ra man ato napatay. Tara, right side, sa may store, sa right side. Isa! Reset ko. Ako'y armor. Nasa right. Broken ang isa sa right. Down sa right. I'll drive. Broken Get ang in. isa sa right. Tapos yung isa. I'm here. Get ready to move. bounty target is down. Naligsan, no?
Iya din gipalit yang kauban ko. Andre, right side. Open pa. Puno, buhay pa. Asa man? Nalagit yun yung tingog. Gikan siya sa kwan. Sa air. Gulag to. Yang isa yang gi-revive. Sino yung shield? Palit ang loadout. Uy, dagan kita porta. Shield, taga ko shield. Kono na itong porta, boy, uy. Lutuan ninyo guys, oy. 25 mil. I-update din ako ron by Art. Ay! Pagka by eliminated at skill confirm. 25 porta ni game. Wait, meron nga ba? Wait, ano yung difference sa kill confirm mo sa eliminated? Asus, sana invite ko. Tara, Clark! Maya, Clark. Wait ka lang, Clark. Pasok ka muna sa Discord, men. Makakapasok ka naman eh. Clark. I-confirm ang kill. Oh, bali na down ang kontra, imong na down niya gipatay ni Kim. Mugawas tong kill confirmed. Yeah, ang eliminated. Ang eliminated kay ni patay sa kang gi-down ni Kim. Baby ko. Na-set up naman. I-supporter daw ni Jason. I-try daw. Mana? Sige. Ako account. Thank you! Ay, thank you! Mo join na si Clark. Please. Mo join na si Clark, son. Pwede ra. Pasok ka sa Discord, Clark. Dugo na po na inyong ilong ay. Sabaw din na siyang Tagalog. Tagalog na siya. Abito, pwede ka nang tagpuan Bisaya sa Takim? Kuya. Okay, okay lang yan. Pag makaka... Uy, mamatay ka sa zone! Uy, mamatay ka sa zone! I'm driving. On y va. Miro, ako na sa zone si Miro. Dali, Mira! Okay, na siya guys. Pati ang pag-drive, bakit delay? Woo! What? Hoy, how dare you? You're not welcome to shoot. Amo sa zone? Dre, high ground na dre. Nasa na sa zone, then. Ayaw lang, Kim. Wala tayo sniper. Ayaw, Kim. Unatag ko ni shop. Dali, ata. Kahit siguro ta. Ay, nasa gawas. Nasa gawas. May kontra ka ba? Laban, Dre. May kontra sa shop. Asa kalaban? Shop, left. Nasa shop. Loadout na lang. Game, loadout. Nasa. Bala ka eh. Team wipe. I'll stop the bleeding. Vendor here if you need equipment. Kasi ka na makakita nakakwarta. Tama na, 30k? Hindi chat COD ba eh? Lagi? Son, nawa ko kwarta, son, pila. Son. UAV ka na, ayat ang sud. Son. Oo, kwarta, Ay, sabi. Pwesa ko. Kwarta. Dagan ko, 30,000 ang kwarta, guys. Woo! Money! Woo! Money! Ay, isa camera. Son, tanawa, son! Woo! Nagkakay kwarta, guys. Maslingan na ba? Son, di naman mamansin si Jason. Ano sa man? Hindi ka love ni Jason. Lagi? Bigyan sa man mo? Dapat 30k. Don't worry, I'll drive. UAV ka na? Advance? Come on. I need radar. Send recon. Hindi ko sabi. UAV entering the AO. Gas inbound. Friendly UAV overhead. Enemy UAV overhead. Saro mo na yung loadout eh. Naigo.
Run. Get to the Be zone. advised, UAV is bingo fuel. RTB Son? for resupply. Nakoy, sunod dre. Small caliber Gatrap. Friendly UAV overhead. Clear dire ay. Moving here. Ah, nasa ladraso no? Natay tao dre. We need someone to drive. Ano to? Sige lang, una naman. Sunod ako niyo. Code lag. Magkarta, dili. Lakautan na to isa direct kay Kim Dol. Bagong landing. Ay, Prinsal. Natay tao Code dre. lab ha. Natay tao dre. Ining wala kay kalaban. Gaghost to siguro. Or ba sininghawa na siya? Magnihawa to. Bago to siya landing. Open ka na, uy. Asa tagi. Left. Right side ta, asa matason? Magkarta. Uy, I'll ride for cover. Take sa tanyo? May snipe sa dre? Ah, may snipe? Friendly UAV Wala. overhead. Di pa nilooted siguro. Dili loaded. Nangigot-ingot. Abi mo kasulod. Uy, no boy. Napatay UAV na ko UAV eh. Friendly Napa, UAV precision overhead. ako ah. Push ta? Aman. Nakoy trophy. I will drive. Orientation. Yung mga tag bounty. Gani. I'll ride for cover. Wala lang. Trophy ni mo dahan si mga. Oh, ta. Ah. Only rubber. Tara! Load! Yeah, load, load. Gas Los. inbound. Ge. Diba? Natay gwardiya. RPG mo! Ano na may interview dre? Natay yung interview dre. Apa trophy? Apa? Enemy UAV overhead. Video ko sa matawag Target is sa. up. Let's get it done. Oh, siya matagag. Napay trophy dre. Hindi pa trophy. Uy, para nakajuta ng trophy ha. Magamit mo din ko ito. Body armor here. Nakadya po. Ah, nabuto na siya. Buto na siya. Duga. Uy, doon na kayo natong bounty eh. Going this way. I will Daray. drive. Daraw, gadaga no? Sniper oh. Hit. Hit. Oh, namatay. Dua Ay, kayo. pagitira ng uto na. Don't worry, I'll drive. Distract ko ha. Push lang mo, push. Bro, kumari na siya sa start. Dara, son. Oh my god. Nasa sulutan. Okay. Kamu na. Distract ako. Nasa babaw? Parachute coming. Iwas ang Satop na ako parachute. Satop na ako ha. Down na. Team wipe na. Dapat yung kalaban na to. Mark out. Moving. naki-kill streak. Kita na yung kill streak. Nako. Wala pa. Ah, dali. Team wipe naman to. Walit. O pa Pugavi ah. Nakoy precision. Friendly UAV overhead. UAV. Last. Ay, kwarta pa oh. Oo. Okay UAV na. pa mo. Naka-precision Okay na. ako. Palit lag shield, be. Palit lag shield. Oh, naraw. Shield oh. UAV ko ah. Oh, I need UAV pa good. radar. Send Charo. recon. UAV Ammunition, entering di the kang AO. palit. Ay nako. Ayun ay, dagan kitag bala. Tara, move na ta. Palit. Ako na mo palit. Closing na. Gana na closing to kwarta ron eh. I'll drive. Okay, diretso dre. Na, mao. I-drive, i-drive. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Patayan ako eh. Nakay-gas mask. Ningaog ko kay wala ko'y gas mask. Kalaban Found a dra. vendor. Get you supplies. Ano
Tarungan ta. Dagan kita kwarta pero watay gas mask mo di. Luyo sa wall. Luyo sa wall. Let's get it done. Try. RPG. UAV overhead. Hit him. Grid mark. Hit them Twice. now. Enemy UAV overhead. This is Striker 3-1, good copy. Strike him. Friendly UAV overhead. Safe zone relocated. No hits on that run. Adrip, nanako. Oh, biya. Green light. Patulong ninyo. Pamukas RPG. Revive game, revive game. Gulag. Surviving earns them redeployment. Revive game. Alas tong right. Ah, di pagin mo rin. Di pagin mo. Ano? Enemy UAV overhead. Nakata. Yep, nadamage ako siya. Puro mga zone. Tara na, bahala sila dra. Moving ang zone. 15 seconds. Open kita dre ba? Left side na to, so. Lagi. Left or right. Likod na to. Gas is inbound. Take cover lang. Ah, bati sa zone, oy. Pwede tamo palit ka dali. Wala ko shield. Yung kwarta be. To the AR. Ali. Naki gas mask. Na ako. Oy, muna ni tanan, wala na ko'y kailangan man. Ay, weapon dra. Nadre mira, mira. Sugataon to sugataon to niyo. Wait lang. Naipila ta dre. Palit ko gas mask dre oh. Okay. Palit tanan. Ako na yung sugataon na. Sugataon ko na. Mira. Yep. There's a little cash. Kuasa by station. Sugataon to ni para natin makuha ni nila. Pa right side sila. Nadre na ako. Broken. Okay. Weapon ng zone. Okay, kalaban dre. Sulod ako sa zone nga. Sulod ako. Ano team? Atubangan niya. Duha ka pong, duha dre. Kami. Team wipe. Dapat sa right side. Napadali. Ikaw. Dahan kayo. Broken. Tulo na. Sa right. Likod. Napa sa right ha. Nani Jason. Team wipe. Nice. Ayaw kill. Oh. Ng zone. Gas mask guys. Take your gas mask. Deployment is fueling up now. Get this done. Sharpish. Na car guys. Gas is inbound. Kasi makatake sa car while busy sila. 22 pa ang... Enemy UAV overhead. Naikontra sa mark na ko. Loadout drop inbound. Ako ay mark. Green mark. Naikontra din. Move na tanaw na ba eh. Bisag mo car na lang tao. Kalaban. Contact. Snipe ako be? Pa-snipe ako be? Kuha na kong carbe. I'm driving. Down to. Down isa. Go. Broken isa. Let's go. I-mark asa tapadong. High ground. Dara na lang. Naiga RPG talaga niya. Asa ba ta? Dra lang. Sakto to. Nasa to right side. Tubangan. Bunker. Down bunker. Upper bunker. Babaw sa bunker. Okay. Nice. Napa. Nasunod sa bunker. Get to the zone. Ay, sud labira. Okay. Team wipe. Mayo ko pang self-revive. I need radar. Send recon. Dara. Likod na to. Usa sa top. Dari. Okay. Dara. Tulo na dra Kim. I see Sa movement. 3-5. Ay, araw. Makabot na. Napalit ako. Okay. Son, kalaban dre son. Tulo. Tulo dre sa kutubangan. Oh my god, closing na. I'm driving. Zone will running. Left. Try ka Paragon. Go to Paragon. Na RPG ko bay.
Napagod sila RPG, uy. Down isa. Tia, uy. Yes, One more. survive. Oh, gipatay ko sa layo. Tia, uy. Sila dito na RPG, dili dito ko itong gipatay na to na team. Nato RPG atong gipatay ba eh. Napod sila yung RPG. Ay, ni-quit ko. Good game! 3,000 atong damage! 3k damage, men. Asa to makita gani? Scoreboard. Jen kan Jason. Barak. Record. Wala man. Ah, sus, kung wato sila RPG, huruto na ako sila ligis. Sa akong video card, GTX 1060. Code gabi. Ay, code. No, 100% am din eh. Wait lang, lab. Dapat mag-monolithic ko. Ano siya doon? Ang ako na ba? Ang kunin mo ad ko ano. Firecracker. 20 load to, 20 load. Let's go, firecracker, ano na? Aiming stability. Indot man nagdoong nga laser agad. Ay! Sayang guys, grabe. Inspect the unexpected. Nagamit pa to na ako kung P90 dito. Murag wala na ako nagamit akong P90 dito. Hangga, isa pa. Ah, feeling na ko kung P90 na ginagamit kaya ang kuan. GTX 1060, yes. Ay, Ryan, what's up, man? Mura man gihapon, lab. Okay. Oh, mura gihapon eh. Unsa nga, singan? Cute na magigalaboy. Tira! Sayang yan guys, my gods. Nice game eh, nice game. Cute ni Sky eh. Sakto naman ang desisyon ni Kim. Kay kailangan siya muligsan to kaso na nag-RPG. Lagi kay tulo biya to. Yep. Kay kung makipag face to face ko atong tulo, GG ko eh. Unsa ka OP ang mga sakyanan dire. Pero nakasayop ni mo to Kim no? Kay kami going me right ni kalitra kag left. Naman dato ko laban. Namo pay kalaban sa right katong tulo ka buok. Ako tay bala tong tulo para kamoy bala sa right. Nagbungko naabot na siya sa left ko. Left mira, left. Wala na eh. Nikaon kog zone para lang dito makalibot. Thank you, Prince Al. Sa iyo pa jud ko to pag drive na ko ba. Bibiyaan ako sa mira. Tingnaog na lang ko kay wala koy gas mask, mira na gas. Pero at least why cheater oy. Oh my god. Yep. That's the best part. Wata na matay cheater. Wata na matay sa kanang may nakitang uy-ukoy ba niya. Murag ako ra may nigulag ato no. Ako ra nigulag no. Bot. Wala ko kagulag ato nga game. Ako ra nigulag na daog pa jud na ako. Ikaw. Cute ni Magutang Sky. pa rin ko overlay sa mga top sandals. Murag siopaw si Sky. Yang nawing mo murag siopaw. Buyag. Grabe yan ato kaagi ganina no. Daga nag-team na to nakasagupay.
Diga nagkorta na to eh. UAV pa. Bilang Na- ba UAV? Na-amaze ko ato ay. So, Hindi na ko kwarta. ganahan mo solo og kontra ron diretso bay ka ng car. Kay laban sa mga tao karon ga C4, ga mine or ga RPG. Lagi? Ba di ko mosali ka ng mulahos mo kalaban. Nga naka-car mo bahala mo dre. Unless na trophy. Oo, Right, wala mag-truck ta siguro ta, trophy dili man ato. maguba ang truck Sus ko dito na sa, ako'y trophy RPG. ato no, gibutan ako sa car no. Nga mo tawag ka Liksan ako tong tulo. Laliman ka, galit niya sila sa kong tuluson. Ano man siya? Ha? Tawa ka sa Jason. Ano man Galit siya? niya sila sa kong tulo. Kaunta guys! Ano si Loyal Ryan ba? Di ba daw mahog ang armor sa akong karakter nga gahukas? Get yourself sorted. Right shortly. Oo no, pag armor biya ka kay sa lawas. Dito na, di ba? Bait kayo. Nagsuksok ba? Suksok zipper ba? Oy, mga armor mo kagbo. Kalbas ko. Garik. Hindi yan. Sa akong mga supporters. 2 years supporters na ko. Napay pinatest. Kaya kayo mo supporter ba? Pinatest na ba? Weapon. Odin? Ala, ina ni Odin oy. Odin! Wala ka ba mamatay ka tungkol sa Odin? Odin! Man, man. Odin, man! The heck? Dahil, man. Ulululu. Sarap tayo rin. Time for the real thing. Na-amaze ko sa 30k. First time ko makakwarta ging ato ko naggan. Sapot ko yung ganyan. Lahos mo din sa kalaban. Bahala. Ano man, lag ka? Ako ni Dakay na the team. Why? Lawas mo sa baba. Ako bahala mo dyan. Wala akong tingog. Wala akong tingog. Bahala mo dyan. Battle Royale. Igo na di ko ni Sakay ato. Suggest you get Asa maning sakay na Anybody need one of these? naanam ako sa zone. Kisay ka drive ato? Mira maguro. Ikaw. Dili, pagod. Ikaw may katong gi-push na to nga kontra ba? Sa ato. Katong ninaog si Jason ba? Ah, katunatay giligsan. Oo, katong nakikita. Anya, dahil na duha man to sila. Duha to sila man. Asa tapadong ka galibog tag asang na store ta mo adto. Ninaog ba si Jason? Hindi na ako. Ko eh ba? RPG pa lang ta dira. Hala mo. Tagal na di ko na RPG ba sa car? Pagligid-ligid, hindi ka na nakakatawa. Anybody need one of these? Dagdan kay bay. Ulo! clear to engage all Gidaan na. Uy, malimot si ko bay. Dagan pa kay dra bay, dagan kay dra. Under fire here. Tara ko guys. Okay, ako ni kuno na. Sayop to na ako. Dili oy, isabot ka ganina dapat inabot ka sa puton balik. Mojud. Lab mo ka naman. Jud. Ay nga nice. Bay, ning space ko niya, ning scene ako nagibiyaan. Mali ato sa kalaban ako eh. Mali as yung gibuhat na to eh. Naitaw sa babaw. Babaw. Skip mo na. Babaw. Nag-heartbeat ko. Okay. Try. Down. Nice. Di na dyan ko maila di nga na pina-crouch diri sa taas ba niya. Di makita ang nawing. Heartbeating. Clear. Kuha ning heartbeat oh. Di ko na magamit ani. Ano mo? Nindo to. Ayo, mayo maka mo heartbeat. Kita gini mo kontra. Sakit kay akong kamot sigyo. Sakit kayo. Sige lang. Jesus. Di gani mo nakita mo kamot pikas. Kada pops heartbeat eh. Chili! Chili! Oh, naray. Dapat.
Patay naman yung ping. Kalaban pa sa taas, guys. Sitting. Babaw, left side. Isa. Gareload ko. Pares, ang kilig. Patay na ko, guys. Gulag na ko. Mamatay. Patay na ko. Okay. Kabalo ko to, patay na ko. Welcome to the Gulag. If you survive, Si Dr. Distress lo. Patay mo na. Okay, napakamatay na lang sa tugtong. Kung si Dr. Disrespect pa to, no? Nindot kay dula, pero bati kayo footstep sounds. Di madunggan ang isang kalaban. mate, get ready. Boost tayo nang siguro ka. Boost tayo. Win here and you return to the front line. You lose, Kasi your gadad fight is sila. over. Wala man. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Right. At bang mo. Nasa sa middle. Nasa Right sa ako, middle. Middle ra. Left. Looking a little worse for Asa wear. di Mira? Subuka Mira. Patay. Not over yet. Your team can still buy you a Wow, 0 guys. Lumber na na. Oh, Laksa. Hi guys. Marukoy sa buhay na. So, diba? Sirakin. Nanene. Nine tao dito. Good morning, Jess. Rungo na to, Ben. Kinsa lay na umod. Maumog ka ba eh? Usay. Boss, mag-update sad ka sa imong video card. Oh, bay. Damay recommended nga driver ang Modern Warfare bay, and importante sad magsikag update sa drivers nimo sa video card nimo. Ga-download ko driver booster. Tanan drivers update. Nanad daw si Clark. Hmm? Saan na-invite ko? Wala man, gina-invite mo na ko siya. Clark with the K. Clark with the C. Hindi naman ako siya na musulod ra. Makasulod man siya dre. Ano lami man guys? Lab. Okay pa man ang net lab. Wala, okay pa man ang net. So di pa ako mamanlab. Asa naman? Invite pa kaninyo. Wait lang. Ako siyang iko, Andre. Discord ba? Wait lang. Chuyo sa robot. Kung tawagan na, wait lang. Tara! Accept. Ang lakas. Accept na. Pasok ka sa para kupigon na Discord kay Jason. Okay. Ang big na mong PC diha ba ang roast cake. As it. Una guys, na ako'y friend taga Japan, yung ping 45. Yung net connection stable, yung PC overkill. Mahal pas kang game. Resulta FPS drop Japon. Roast ba? Gaduwa sa Warzone ako sing gignag pag Warzone na lang
Si Ord ba? Si Ord na L. Itong taga Japan nga ang magreklamo sa ping nga 45. Ayan, tuturuan natin ng Bisaya si Clark. Teka lang, teka lang. Hi, Kuya. Hi, baby! Hi, baby. Hi, baby! Hi, baby! Baby? Tug, tug. Hi, baby. Hi, baby! Hello, rinig niyo ako? Rinig na. Yes, Hi, baby! Yes, Kamusta ka na, baby? Baby. Kilala mo yung, yung babae na streamer, Clark? Yung laging, hi, baby! Hindi. Hindi niya yan kilala siguro. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam mo kung bakit? Hindi ako ganun lalaki. Kain tayo, Bakit? baby. Dahil ba Nga, gusto mo pati- din ng lalaki? Char lang. Oh my God! My God! Ano, mag-stream kaya ako? Ikaw? Mamaya. Tagal ng matchmaking, guys. Akong pag-hostin nyo, dali. Oo nga, no? Ikaw yung mag-host, men. Sige, ikaw. Bahala kayo. Hindi, ikaw nasa na. North America server kami, men. Sige. Naka-exit lag kami. Naka-VPN kami, 200 yung MS namin. Sige. Ay, Hindi just kami Celtics naglalaro sa mag-share. Asia, sobrang cancer dun. Nilive siya. I will carry it to the wind. Invite lang ako, Kim. Join ko ni Paragon. Wait lang, joining game good session pa ko. Hi, Ate Jazz. Yan, game. I need new processor and graphics card. Hello, hello. Hello, hey. Yes, baby. Yes, baby. Ano yung baby? Baby. What the heck? Oh shit. There you go. Easy. Dugo yung ilong nga. Naayos ko yung mic. Lakas kasi ni Nanas, Clark lang. Nahan. Nanan. Naka PS4 siya. Xbox. PS4. PS4. Hold for deployment. Now's a good time to warm up. Lalaro ko sana sa computer ko, pero yako. Yan. God. Isayasa na you. Kaani nga ping. Anong ping nyo? 270 ako. Lagi. Hindi lang mamaya siguro si Jason ulit yung para yung ping natin around 180. Anong ping nyo ngayon? 215 sa 250 lang. Dapat ako 250. Kayong mag-host. Hindi, maya. Tapos siguro. Okay lang. Shit. Mga noob naman yung mga yun nga, masarap lang pumatay na pag nakita ko yung mga yun nakus ko po. Magaling lang, maganda lang hacker pag di mo sila kita. Sana tanggalin na nila yun. Nakakatamad mag-PC ko ano na. Moving. Storage please. Battle Royale.
Alright, Yes, soldier, storage. mark a drop point for your team. Wala masyadong loot dyan ah. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Quarry kaya? Yan. Quarry kaya? Ganda doon. Ganda doon. Alam mo kung bakit? Kuha tayong pera. Pera? Para makuha loadout. May loadout ba kayo? Meron. Siyempre. May loadout kaya ata. Kanina nga, naka 30k ako eh. Tag 25k sina Jason, tsaka Mira. Ganda yun. Marami UAV baka shovel ba? Ito, pag wala akong na-loot. Di pumatay ka. Kaya mo yan. Dito sa kaliwa ko, dalawa oh. Dali. Eh, patayin mo. Bahala ka dyan. Problema. Masasabi. Eliminate all targets in the AO. Patay ako, patay kung patay. Enemy UAV overhead. Ayun na. Yan na, hat. Shotgun. Handgun na revolver. Alright. UAV. Friendly UAV overhead. Oy, Mira, bak. Ah, sige, tara, Mira. Ay, wait lang. Mababak, ano ka dyan? Mababackstab. Patay sa off. Down ako dito, may na-down ako dito. Broken. Wait lang. Oh, tara. Ayan, patayin natin yan. Your teammate has Nice entered the one. Gulag. Survive Meron pa. Umiikot. Ah, sayang. Your teammate has Ano, entered patay? the Gulag. Surviving earns them redeployment. Ayun ang inigot ko eh. Kaya dito. Dali. Making a move. Kailang. Sniper nasa taas. Bubong? Oh, bubong. Ayun, may pinapatay Oh, dito. shit. Nasa likod pala yun. Oh, ayan. Yan sinasabi ko sa'yo. Teammate got a proper sorting. We're sending them over. Ay! Help me! Ayun eh, kung buhay tayo lahat eh. Di wala sa walang problema. No. Dahil delay kayo pati. Delay kayo. Delay, napaka-delay namin, men. Okay lang ako kahit ako'y delay. Men, di nila ako kita! Gabait siya. Gulag. Surviving earns them redeployment. Gabait siya, gatchase siya na ako. Nagatanaw siya nimo. Ali. Dead. Sana, dead na. Na? Mukhang kailangan na. Napakalag namin dito, men. 300. Alis tayo. Dapat akong 250 oh. Kailangan ko kahit 250 Let the fight nakakahabol kicking na. off. You always have a go at these bastards while you're away. Give them some choice words or smash their mugs with well-placed stuff. There's a fight kicking off. Get ready to fight. You're next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. What? Paano ko yun napatay? What's next? Oh, lag ako. Naku, Clark, di talaga tayo para sa isa't isa, Clark. Babalik yan. Clark, 1,000 MS ako, Clark! The heck? Ano kaya yung Maya na lang, squad na lang kami mamaya, Clark, ah. Sige. Pogi mo naman eh. Taas nga. Sabi mo Na nga 1K kayo yan mag-host Sabi sa inyo, kayo mag-host eh. Kayo mag-host. Hindi, matagal yung queuing pag pag ibang tawag dito. Kasi may kaibigan kaming taga saan yun si Enzo? Basta matagal yung queuing talaga. Canada? We're not meant to each other. Gas is closing in. The ping. Hang it para guys. Yeah, We para. revive our brethren. Feeling ko yung ping ni Jason mga 400 na yan. Ay, ito, Mira. Oh, hoy! Hey, bro! Look at that, bro. Yeah, thank you, bro. Get you fam. We're deploying our mate over here. Kala ko nandito na kayo. Never mind. Uwi ka na lang kasi ng Pilipinas, Clark.
Naku. Hindi ba pwede? Malaki ang ating binabayaran dito. Sa busa. Saan tayo? Okay, ikaw command. Saan tayo? Oh, may kalaban dun, men. Storage, andun pa rin. Wala tayo UAV. Feeling ko AFK si Jason. Baka tumata eh. Wala si Jason dito. Ay, sa game, gayan kong stream yun. Nag-lag na ako net. Ah, na. There, going. Isang team sa storage. 4 man. Apat. Uy, heartbeat. On the move. Clark, ayaw mo? Meron ako. Loot tayo, Clark. Ah, grabe yung ping, Oo nga, men. Dito. Dito sa Kasi, ilalim. ba't ka kasi nasa Texas kasi? On the move. Talaga. Uy, thermite. We need Kaya a lang. driver. Tara, pumatay tayo. I'll drive. Anong papatay mo? Anay. Termite. Anay, papatay ko dito. Anay na itlog. Heading this way. Okay, ikaw command. Moving. Tayo dali. Tara, buddy. Daming tao din eh. Saan tayo, buddy? Ikaw mag-command, buddy. Sunod lang kami sa'yo, buddy. Going this way. Sa loob, di pa tulog. Making a move. Camps. Oo nga. Umuungol pa yung loot. Uungol. Ano? Kayo mag-host. Dali, lalaro ako sa Asian server. Hindi, wala kami sa Asia server, men. Daming cheater dun, men. First game, men. GG. Hindi, pwede na. Try natin uli. Kayo mag-team mama. Tingnan natin kung gaano katagal ang team. Okay. Paano ako maglaro? Naglalaro pa rin ba si Rab nito? Oo. Papay na lang yun. Machine gun, ano yun eh. Objectives updated. Move to the Hindi next sa machine location. gun. Basta pag tayo naka 10,000 na, bilhin natin loadout. Okay. Para naman ako yung makagalaw. All supply boxes found. Solid work. Ay, bilhin natin dali. Tara. Dito. Saan? Vendor mark. Ayun na. Punta na ako. Walang tao dito ah. Enemy UAV Nakakatakot. overhead. Moving. Got movement. Sa server na to, no, maraming RPG user. Sa Asia, walang Oo. user na RPG dun eh. RPG user din ako eh. Di lang ako nag-RPG. Loadout drop headed your Nakakasawa. way. Kasi sa mga camper yun pare. Dito naman sa amin, madaming camper. Found a sniper rifle. I'll drive. Sa camper yun. Bisitahin natin. Teka lang, Mga may bilihan dito. Wala akong binili. Bili lang ako self-revive. bili mo nga. Wala na akong pera. 600 na. Hindi, meron akong ano. Kala ko lang akong armor. Tara, saan tayo? Loadout drop inbound. On the move. Kunin Mahilig natin ako. yung ghost. Saan ang drop na yun? There's a care package. Enemy Teka. UAV overhead. Ayun. Saan Kunin nag-drop? natin Ito yung ba ghost. loadout? Got gas inbound. Yan ba yung loadout? Relocated. Oh, bagong drop. Di ko malot yung loadout ah. Enemies over there. Tang- Oh my god. Dahan-dahan. Baka lahat direct pupunta. Uy, HDR, come on! Ayan na, dahil sa HDR na yan, buisit! Patay. Tatagal ba sa akin yan? Sige na, heal mo na ako. Kakancel ko yung self-revive ko para madilis lang. Meron pa isa. Isang click lang, isang F lang ako, men! Isang F lang ako, men! Isang F na lang ako, eh! Saglit lang eh. Yung walaban. 1 second na F lang sana yun. Yun nga, pero nga ito yung isa lang. Over there. Making a move.
wala. Hindi makita to. Dahil na pare, patay sana sa akin yun eh. Sayang. Granada. Di ba nag-self-revive ako? Yung Hindi, napakaliit na lang. Hindi kasi tumingin na siya eh. Nung nagse-self-revive ka, tumingin. Lag ka, Son? Kayo. Sige. Kayo ano. Try natin kayo mag-host. Try muna natin. Ikaw the host, Kim. Okay, Kems. Wait lang. I-invite ko kayo. Wala na. Dapa sana sa akin yung mga kanina. Hindi nagtapo ng granada. Move on na tayo. Parang Rembrandt si Jason sa akin eh. Rembrandt error. Hindi makasali si Jason? LA1 ka, Son? Marag maka-join ako. Wait lang. Ano? He's in Baka my... naka-offline ka naman, Jason. Check mo lang. Offline? Tanga din itong larong ito eh. Nag-auto offline. Parang baka hindi ka na-invite. Tanga itong larong ito eh. Ayun o, online. Ano ka na? O sige, ibang problema. Ang tagal na mas maiging nga. Walang lockdown dyan? Meron na. Chinek nga yung aking yung aking temperature kanina eh. Nakapakababa daw. Sabi ng mababa, papataasin niya daw. Baba daw. Akala ko di pa rin wala pa rin di pa rin nag-lockdown sa states. Ayan na, tama, mabilis naman pala. Ano kaya ang ping nito? Sa mga 150 pwede. Hindi Asia to. LA to, LA server. LA? Oh, sige. Sana LA. Makikita natin yan sa ping ko kung LA. Nakipaglaro nga ako kahapon sa Europe. Ang delay ko 2 seconds. Mahirap. Ilan yung ping? Ha? Mababa lang. 80. Pero ang delay ko 2 seconds. Tangina. May pocket loss ka ata. Kaya mas maiging maglag ako kaysa mag-delay ng 2 seconds. Puta na. Hindi ka kakaputok eh. Ilan ping mo dito? Ang PS ko hindi ka pilit na. Lang po. 80. Nice. 180 yung akin. Ano mga Son? Okay na, pre, ganyan. Okay. Walag na. May challenge ako kay Clark. Try mong intindihin yung Bisaya namin, Clark. Walag. Magbibisaya kami, Clark. O sige. Mamaya. Ngayon na. Okay. Good luck. Good luck. Problema. Naiintindihan ko nga English eh. Ikaw kaya. Mahirap yan. Di ko nga alam ang Bisaya. Puta, papahirapan niyo naman ako. Huwag na nga lang tayo mag-Discord. Magla-live nga ako. Puta. Para makakinig itong mga aking followers ng Bisaya.
Wait lang, Kim, ah. Tawag ko. Warm up's done. Time to kick this off. Ano ba yan? Mantap. Saan tayo? Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Quarry. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Gusto namin ng quarry. Ano na kami dyan? Doctorate na kami sa quarry, men. Ano problema? Hated place ko yun. Pero since kaibigan kita, Kapihan mo na ito. Dyan tayo. It's good to Greg. Good, Fred. Gagawa kaya sila ng fire team? Yung limahan. Yes. Next update. Season 4. Yo, James, thanks for the share, bro. Sharing my Limahan? We share. Yeah, The heck? next update. Season 4. Kala mo na. Tatatanta na. Recon. Shit, dami tao. Hindi ako dyan. Saan kayo bababa? Dito na ako. Mid-cal here. Targets are up. Oy, Get to pagka kayo work. nakakuha ng heartbeat, ah. Ano, gusto niyo kunin itong bounty? Oh, maya na, loot mo na normal. Napasama lang tayo mamaya. Para alam natin kung nasa yung iba. Uy, may bagong drop dito. Son. Pinatay mo na? Down. Patayin mo yan. May kalaban pa doon, no? Mark out. We'll cancel my Puta, last. nasan yung pinapatay ko? Wala. Anybody need one of these? Ayun, nandito. Baril na. Wala akong bala. Son. Found a Doon sa sniper Marco, rifle. sa Marco sa loob. Yut. Hala. Nangyari kay Mira. Wala. Baka taas ang ping. Disconnect. Baka nahugot yung AVR. No! Hala! Ilan dyan, Son? Sara. Isa lang. So, wala akong bala. Kaya ako dito, dahil nagtatago eh. Your teammate has entered the Gulag. Surviving Your teammate's earns in them the Gulag. redeployment. Nandito yun, sa akin. Saan ka ba? Tandaan ka lang ha. Putang na, inaabangan ka pare. Hindi, siya yung inaabangan ko. Nangangamusta eh. Sige lang, marami akong pera. Your teammate's done in. They're returning to base. Ay, wala yung... Asan yung bilihan dito? What the heck? Nasa likod. Tara, punta tayo sa likod. Supplies. Sige. Wala pa naman natang tao sa likod. Direkta heal na ako kay ano, diretso deploy Nay, ako. tao Drakin. Kunin mo yung ano, scavenger para may malut tayo. Oh, teka, may Teka lang, loot lang muna tayo. Kasi wala akong bala Sige pa lang, na. loot kayo. Wala ko lang ng bala. Ikaw yung nag-open? Oh. Opo. Kim, out sa grupo Kim, kay gutom no Kim, kaon sa ko. Lag na kay ko Kim eh. Ano ako nalingaw. Yun na, may kotse. Ay, 12 PM na pala, what the heck? Teka. Ayaw ko. May RPG ako. Tahit ko lang silang sumakay. Puta, nakita ka ata eh. Hindi, okay lang. Hindi, maya na. Pagsasakay sila. Vendor marked. I'm taking fire. Kita ka, no? Dito lang ata eh. Ilan ba? Visit yung M4A1 ko!
Ba't hindi one hit yung ano? Lang, ewan ko mo. Ito na, likuran niya. May kalaban pa sa likod sa... Setting charge. Nasaan? Markahan mo nga pare. Diyan no? I see movement. Tumakbo ata. Ay, ito. Ayan, nasa likod mo. Teka lang, ikutan ko. Ayun o. Nakagapaw parang tuko. Patay mo? Patay na. Ano yung wipe? Hindi. Wipe. Tara, kunin natin yung ano. Jason paping nga. Ano, Wala na si Jason. Lag si Jason, man. Ashton, thanks for the like, Ashton. Appreciate it, man. Kuha tayo loadout. Na-DC siya? Easy. Alam ko okay yung ping sa inyo. Ba't kayo na-DC? Hindi, siguro sa ano, di talaga pwede. Pwede. Pero dapat ako nga nag-a-adjust. Tanga talaga. Ayaw din namin ng ano sa Asia, min. Ang daming cheater doon. Mas pipilit pa namin dito. Matatanggal din naman yun. Mga bilhin mo nga yung loadout. Bigyan natin ng pera sa pre-buy. Sa ano? Sa? Meron kang self-revive o may armor ko? May ano ako, pang self-revive pero wala ko pang armor. Bigyan mo na ako ng 500. Ayun, nandun. Binigay ko sa'yo. Asa? Teka lang, ano kukunin ko? May na nga ako mag-ghost. Ayaw ko muna mag-ghost. Bili ka, bago tayo mag-ghost. Okay. Oh, puta, stone. Yan lang. Mamatay tayo sa stone. Yup. Walang kotse, men. Yung kotse nandun. We need a driver. Ay, iniwanan nga natin. Teka, meron pa. Ito. Meron dun. Roger. Ikaw magdadrive, ha? Ikaw? Ikaw, ATMS ka eh. Ikaw. Wala. Sige. James, yo, what's up, man? What's good, Ashton? What's good? It's all good. Ikaw ka-good. Alam mo yung ka-good? Kagod? Hindi. Ano yung kagod? yung nyog pag ano mo, gagawin mong maliliit. Ka-good. Oh, kagod. Ah! Oh! Putang ina. Okay, son. May bisyo ang internet ni Jason. Drive mo na, sir. I'll take the wheel. I'll take passenger. You take the wheel. Ba tayo, ha? Okay, ikaw bahala. Tagal mo na nag-Warzone eh. Nung simula pa lang ata, day 1. Day 1 pa lang, men. Bili tayong UAV. Bigyan mo sa akin pera. Wala pala dito ang store. Puta na. Walang store dito eh. Puta na. Ito, kunin mo. Binaba. Mamaya. Puta na. Akala ko ba, tagal mo na dito. Hindi kaya bago nga nila, nalito ako. Heading this way. Ito, kunin mo lang siguro muna yung pera. Hindi ako lalaro ng Ross, Florence. Iiwanan mo ng mga rock. Ayaw, papahinga muna ako sa Ross. Ammunition pare, oh. Max ako, men. Making a move. Naku. Yung mga perk ng baril ko, full ammo, men. Full ammo. Kanina kasi wala akong bala, kaya ayun nung pinili ko. Oy, may nagpapatay, no? Malapit lang. Saan?
Dito. Diyan na building. Diyan na building. Open tayo dito, men. Kunin mo yung ghost. Kunin ko yung ghost. Tara, kunin natin. Papunta, ayun sila oh. Heading this way. On the move. Di ba yung ano mo? Weapon mo na yung for A1 eh. Malapit na sa'yo. Hindi mo na ako kukuha. Sige. Ayun na. Enemy! Layo pa. Nandito sila eh, no, naglalaban. Wag mo na, wait lang. Kunin ko na yung ghost. Dito sa ano tayo, sa mountain pare. Alam mo ba na dahil dito sa HDR, mamatay ako? Okay na. Nakuha ko na. Puti mo HDR ko. Okay na, men. Asan yan? One down. Sabi. Dito. Sa likod ng garahe pare. Okay. On the move. Ayun, natakbo. Yung kita. Heading this way. Meron pang isa eh. Dalawang team yan eh. Yung threat mo ha. Level 2. Ayun na. Andiyan ka naman sa tabi ko. Walang problema. Ikaw ang kanang kamay ko. Ay, may dropper. May binili sila dun. HDR ba yan? Ang gamit mo? Ba't didampot mo isa ko? Nandun na, nakalaki. May dropper oh. Asa na yan? Likod men! Oo nga, sa likod nga. Ayun, nasa... Down, headshot. Yan pa. Headshot, down. So, ano na lang yan? Isa na lang. Isa na lang. Hindi, dalo pa. Nakakawads tayo. Ay, oo. 4 pala to, men. Naka-joker yung isa. GG tayo dito, men. Pupush ka? Hindi. Making a move. Dito lang sa baba. Wala silang mga... Titignan ko kung sila naka-ghost. Hindi sila naka-ghost. Naka-ghost tayo. Naka-ghost ako tsaka cold-blooded. Nasa taas. Patay sa akin. Naka-ghost yung dalawa eh. Wag mo i-push dito tayo. Dadalo lang tayo. 4 yan. Oo, 4 yan. Diba, 2 down? Ayun na, kukotse sila. Ka-cargo truck sila. Gas is moving in. New safe zone located. Malayo. You're safe. Lost the enemy track. May namatay dito. I'll take the wheel. I'll take passenger. Putang ina. Kaya ako stress. Kapal ng mukha. Hoy, patay tayo doon kung may sikot. Oo, patay tayo doon, men. Puta. Hoy, dito. Kamusta? What's up, man? Wag ko, yapat yan. Gag. Uy, maglaban ka dyan sa 4. Wala tayo ng pwesto. Bibili ata yung mga yan. Yan, bibili nga. Bago. Yan yung sinasabi ko. Pati sa kayo isa. Hindi, nagbungko kasi ako kaya ayaw ko mag-drive. Putang ina. If you're outside the zone, better go. Kaya ko na mabuhay. Your teammates done in.
returning to base. Alam mo bang ayaw ko na mabuhay? Victory rests on your shoulders. Finish the Galing mission. na talaga, Kim. Yun ang sinasabi ko eh. SMG? Tangin na pare. Delay ka. Siyempre, 200 MSI. Di Oo, talaga gulag pwede pa ako. makapaglaro sa'yo. Survive and you can redeploy. Kung hindi ka siguro lag kanina nung bumaba tayo, patay sa'yo yung dalawang nakakalat. Patay. Basta may, di ba may nanakton ako, isa? Napatay ko. Oo, napatay ko isa. Dalawa na lang. Get ready to fight. You're next. Patay sana sa yung dalawa eh, kala ko nga pala. Kasi yung isa. Yung isa nasa truck lang, tapos nasa likod ng truck yung dalawa, men. Oo nga, tinitira ko yung nasa truck. Kaso naka-riot shield yung nasa likod eh. Naka-riot shield. Naka-riot shield. Kung hindi naka-riot shield, patay yun. You win this fight and you return to the Ito, front line. 192 If you MS, lose, let's go. you're done here. 360 muna para swerte ako, 360. Ayan! Oh, di ba? Stand by for redeploy. Kita mo yun, 360 lang, men. Saan tayo namatay? Nasa loob ba yun ng zone? Dito yun, di ba? Found a vendor. Give you supply. Akala nyo hindi ko kayo babalikan. Balikan mo, putang ina. Asan nga yung bahay? Ito yun, di ba? Going in. Oo. Babarilan pa sila. Teka, kunin ko lang. Punta lang ako dyan. Teka lang. Ano ba tumakbo sa bahay na yun? Teka lang. Nagpapatayan sila. Ang daming kalaban dyan. Ayun o. Ayun, nandun sila oh. Ayun, naglalabasan. Parang mga tanga. Doon ka ba namatay sa loob na bahay? Oo. Ah! Huwag kang bababa! Last shot ka. Wala, men. Ayan oh! Laban oh! Ah! Ayan, nakalaban! Dampun ka na isang baril. Swerte ng mga kupal. Lag kayo pare. 12:30 hindi ako na. magagalit Kain mo sa na inyo. kami, men. 12:30 PM na dito, men. Sige na, sige na. Sige. Ay, sa mga nag-like, sa mga nag-follow, sa mga nag-share, thank you. Bye, guys. Later ulit. Kain lang ako. Bye. Bye, guys. Bye.